Yo, 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 yo. This is what we call charity, giving back to the people. My brother Beazin had an idea and we just supported it. So you can see we are still in the ghetto here. Beazin, uniki yatwara motoka emweza zabade zikyalimu nala kategeze wala takulaza kukole mpare neruko franga wende uko mukubiri mukafunze bomba kirati kya mukafomara siti watakwana wakalme yo abigis awi yari yaje wanazamuza miri mbara siti nikuna bakiria wabo jamu yala kurumba nalo tasigama katonda wale muzee atukuma nalo tasigama katonda yo amba meta nkura ko frumba siti Beazin tera unika lete motoka nieri munang nieri mengoi ati uniki yenje kunchakaranya na wo warari kunchakaranya na yagarukire yo it's time we are giving back to people on Kole Media for real. You can see ghetto yo ate nengoye zija nengoye baleta mubale nnyo kusiima waliwo ne Kole Media MC Arosias abakora nyo no bareba abakora basemere kubaweza kurya ate katugenda kubawa engoye solo kiraba Kole Media super promotion ziweri koze gari yaffe mugirabawo gari yaffe yiyo tulina okuwaayo tukibeeremu ffenna era bw'oba osobola okwagala okuwa bano abaana obuyambi osobola otukubirako 0754229001 obaka kyosindika ne tubawa ate kati bwekyo bwe kiba oyo ka China nawe yasinga nawe tomulaba buli kawungezi wana gwekirakabice mukozi nze bampita amateeka kiraka ndi mwana wa byedo ogwo mwana ekidde kiyakola mukama lwanga muyamba gumu muntu banze oyiza onkwate nawe ogwo mwana ekidde kiyakola yonko mubanda mutabani wa muzeeyi mukama lwanga lazima bano babuuzeeko mureke strike utasumani strike wena mai abana bageto yaman
Cyose yo maze Erikiriya Nimukwayo kubana mwana twasazeyo tubaweyo Umanyi nawe Hafe twakugira mu ghetto Wakubaza ghetto tezifanagana na yera nafe ghetto Atugenda kubayo kungoye na Chite Jakuba tubasara ko mu magezi kubakate bade birthday yori gayi yori takana ko ikora nako akarenza ngamba katuweyo Beazin mukakana tubawe baje tubaletedde Stay. Kat focusing ku Beazin nga bawan sa tingwe. Beazin. Beazin. Bera ho taruka. Ukate chikuru zirungu umurima hachima Yo time tshai. Gaso bera ho. Uganda raisho meroniza yiro sore. Isomero urire ukubashikirikini kugira amagara ndabagawaye kugira ngo wese neba yawaye kandi kibangi cyenda ngo hatireba twacendeza Maura ile kucendeza kunyura bikoze byo muza kugwaza amagara wazaga isomero utakimara kandi warabo mu mbere skip kido kargao katerera no bo muntu wofunanyi tuga Government nebakunda just ngenda atwetereze cyo kubakora babafunira kenzo mukagumana mutura wabakabafunira imirimo mukagumana kasente Drive mwana nkwatira. Ni chimanyama hani betejeresi. Yesaya karamshija tuyontereza yobana b'abastikidi so tujya bakora media production ikintu kirese ni Beazin Uganda wikire fast anjeza kutukasagara Bamushisha amanya. Mukakane
Chuma chini. Chuma nyoko. Nawe narimba ngamba nawe narinda mpangamba nanye kakura gitu mbera ya gate wati irizaye birthday yanje na sabeli zoba na sharamu kunyishi njire kinaba amagofu mwari bakacayina n'ibindi n'abandi bona bakiremba bindi bakarugo mu gito kabaje tuwe ni talent no basa kurugo mu street tubakwatire ugaruke ubo mutu wa mani batire abindi tubona kurugo mu gito. Yo, Beazin is the DJ now speaking. Sasa Maria n'abana bashaka koga kandi buri biro biro kwa mwana bate Mariliza Kama wewe ujo muti vu mukakane wewe kisheti ngende nimo kisipende bwana iduka Continua mutima gombera. Unawachi mwana wa skiti vile. Mwana patuli wa skiti kiti kibemu. Cut. Beazin. Tumaze. Mucha tugende. Itarayani tugende. Asuman. 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 Doni eta Asumana ishi. Yo, as another thing I've just made it here, Uganda, Kore Media Production. Beazin nonda kushembya. Teka umasiki mwana, nonda kutunanka kuita waka hii. Stoiki yaze. Ya, nenda kujira kuna gamba, not purpose